Lijep pozdrav ekipa. Evo jedan video iz teme novčanici za kripto. Kad god budem koristio riječ kripto, znajte da govorim isključivo i samo o coinima koji se nalaze u ISO 2022 normi, koje su XRP, XRM, XDC, IOTA, Algorand, HBAR, Quant i to je to. Znači, ovo je moj put kojim sam ja krenuo, do kojih novčanika sam došao i na kojim novčanicima sam završio, što ne znači da to mora biti vaš put, da su to novčanici koje ja izričito preporučujem. Ja govorim ono što ja koristim, za mene je to najbolje, vjerujem da je za mnoge druge, ali nije nikako ovo financijski savjet ili nekakav hardwareski savjet, nemojte to uzeti kao dan deal. Ili ja nisam financijski stručnjak i ne mogu se kao takav predstavljati. Idemo prvo definirati način kako se čuva kripto. Postoje 3 načina kako se čuva kripto. Prvi način je očajan, najgori. Drugi način je u redu. Treći način je najbolji. Pa idemo po redu. Znači, prvi način je čuvanje kripta na vašim mjenjačnicama. Šta to znači? Odete na mjenjačnicu Binance ili PancakeSwap ili Crypto.com ili bilo koju drugu mjenjačnicu i kupite kripto. I ostavite na mjenjačnici na svom novčaniku. To nije vaš novčanik, to je njihov novčanik, ali vi ga koristite. Dogodi se situacija da dođe nekakvog dana tužba i da neka od mjenjačnica mora zatvoriti svoja vrata, biti privremeno ili trajno, i vi ostanete bez svog kripta i bez svog novca. Znači, čim kupite kripto, odmah ga prebacite na novčanik. Sad dolazimo do druge vrste novčanika, a to su softverski novčanici. Volim reći ljudima da to nisu isključivo samo softverski novčanici, to su kombinacije softverskog i hardverskog novčanika, sad ćete shvatiti zašto to kažem. U ovom slučaju bi koristio neki stari mobitel ili neki mobitel koji košta tipa 50 eura u pošti, samo da je smartphone, i na njega bi instalirao aplikaciju softverskog novčanika, odnosno Trust Wallet ili Descent Wallet. Kako bi to napravio? Znači, ako imate stari mobitel, potpuno ga resetirajte na tvorničke postavke. Ako imate novi mobitel, nemojte se prijavljivati sa svojim akauntom, niti u jednom slučaju. Stvorite novi akaunt. Nakon što ste stvorili akaunt, skinite aplikaciju, idemo po redu Trust Wallet. Nju imate upute na našem YouTube kanalu kako instalirati Trust Wallet. Na našem Telegram kanalu Sale admin je objasnio kako se prebacuje novac na Trust Wallet i sa stvari i sa svim drugim walletima. Znači, instalira se Trust Wallet na tom novom mobitelu, odnosno starom mobitelu koji je obrisan. Kupi se kripto i čim se kupi, on se ugasi. Čim se prebaci na vaš wallet, na tom novom ili starom mobitelu, odmah se ugasi mobitel. To je druga vrsta čuvanja, po meni jako dobra, jer ne zahtijeva veliku investiciju. Ne? Sad, ja sam počeo sa Trust Walletom, zatim sam se, pošto Trust Wallet nema XDC, a želio sam XDC, morao sam se prebaciti, to jest morao sam dodatno instalirati i Descent Wallet. I tu je krenula moja priča o tim walletima i o silnim istraživanjima koji je dobar, koji nije dobar, prednosti i nedostaci. Moj prvi wallet koji sam kupio je bio ovaj. To je bio Ledger Nano X. To je wallet koji je po meni za to vrijeme bio dosta dobar wallet. Međutim, ono što se kod njega pojavilo kao problem je da su iz Ledgera objavili da će napraviti dodatno jedan software za Ledger Nano koji će se zvati Recovery software. Taj Recovery software zapravo po meni nije ništa drugo nego ulazak u vaše privatne ključeve i to me maknulo sa puta, već sam počeo razmišljati o novom softwareu, to je o novom novčaniku. Druga stvar koja me totalno maknula od Ledgera je što je nedavno baš putem tog Recovery
dodatka za novčanik ukradeno skoro $500 milijuna. Tražio sam dugo novčanik koji odgovara, koji je siguran i naišao sam na Trezor. Imate dva Trezor novčanika, dvije vrste. Jedan je Trezor One, to je stari model, i Trezor T, to je ovaj tu model. On ima touchscreen i spaja se na kompjuter. Znači na njemu nedostatak je taj što na mobitelu ne možete vidjeti koliko imate, koliko je stanje zapravo u fiat novcu vašeg kripta. Dodatni nedostatak njegov je što je on primarno napravljen za Bitcoin i od coinova sve što drži je XRP i XLM, ali ne na samom novčaniku nego na mreži, na Stellar mreži. Znači morate ići na Stellar.org stranicu, tamo prijavite novčanik i tamo prenijeti svoje coine. Nepraktično rješenje, znači nećemo pričati o tome. Nakon toga sam dugo vremena istraživao šta ću naći, to je šta ću odabrati, ispričavam se, i odlučio sam se za Descent Hardware Biometric Wallet. To je tu wallet koji ću se pokušati upaliti. Evo, to je taj wallet. Znači, kod njega je to da se dotiskom prsta, znači stavite prst gore i on se sključa. On radi preko Bluetootha, spojite se preko Descent aplikacije na mobitelu, aktivirate wallet i radite. Descent ne radi bez ovog walleta u tom slučaju. Znači ako se odluči za hardware wallet Descent, ne radi bez walleta, a Descent sama aplikacija bez walleta može raditi normalno kao Trust Wallet aplikacija. Moram vam reći da je ovo moj, što bi Amerikanci rekli, daily driver. Ovo je novčanik koji ja nosim sa sobom, kojeg stavim doslovce u džep ili u torbicu. I kad mi usfali novca, onda doslovce prebacim novac na karticu u kriptu i trošim eure. Pošto su u Hrvatskoj sad euri, nažalost. Ne? Praktičan, jednostavan i brzo radi jako. Ono što bih sad rekao, to je da po meni najsigurniji novčanik definitivno koji se može nabaviti, odnosno koji ja imam, a možda se može nabaviti još neki koji je vrlo sličan tome, to su takozvani air gap novčanici. To su novčanici koji na sebi nemaju apsolutno nikakav oblik komunikacije, niti wireless, niti Bluetooth, nemaju mobilnu mrežu, ne spajaju se na mobitele, ne rade ništa. To je ova vrsta novčanika. Kako se oni spajaju? Oni se spajaju na način da se upali. To ćemo upaliti novčanik. I recimo odlučimo da želimo primiti XRP. I znači vidjeti kako to funkcionira. Znači upalite novčanik, kliknete na XRP, receive, dobijete ovo tu. QR kod. Ne znam se vidi se. S tim QR kodom zapravo vi uzmete svoju aplikaciju na mobitelu koja je Elipal i skenirate taj QR kod. To je to. Nema dijeljenja ključeva, nema dijeljenja podataka, nema ničega. To je kao SEF. On se zove Elipal Titan Mini. Ima Elipal Titan normalna verzija koja je nešto skuplja. Razlika je samo što je ekran veći. Nešto je navodno bolji ekran kao u čitljivosti, međutim nisam vidio nekakve probleme. Mislim da je kamera ova izraz čak ista, jer s ovom kamerom kada vi šaljete morate skenirati QR kodom mobitelu. Tako da evo, to bi za sad bilo to što se tiče nekakvih mojih iskustava sa tim novčanicima. Najbitnija stvar je da ispričavam se, moram dodati još, nadam se da će mi uskoro doći Tangent Wallet. Tangent Wallet je wallet u obliku kartice kreditne. Njegova najveća prednost po meni je to što nema nijakih problema oko instalacije. Instalira se doslovce za manje od 3 minute, čak i bilo tko može to instalirati tko nema pojma o tome. To je jedna stvar. I druga stvar je što će služiti kao Visa kartica. Znači gore imate svoj kripto,
dođite u Konzum, kupite špeceraj za 10, 20, 300 eura, platite, uzmete Tengen Wallet, naslonite, tapnete na mobitel, naslonite i platite. Kao da ste platili sa običnom Visa karticom. Nastavak onoga što sam počeo prije Tengema je da morate čuvati svoje seed phrase-ove, morate čuvati svoje kijeve, jer ako nisu vaši kijevi, nije vaš kripto. I zato, ljudi, pamet u glavu, bježite sa mjenjačnice, bježite sa bilo kojih kartica koje prodaju kripto, kao što su, znam da Revolut to radi. Mičite novce sa Revoluta, sa Virexa i sa svih ostalih kartica, mičite kripto i spremajte ga na svoje novčanike i čuvajte se, ali samo jedan put možete izgubiti. Pozdrav!